Kulish pun fibro session part connect long ke tip nam ta kitu ki ba apply am ta connect post jong kam mekli house go ti bat velur ke por ba kami connect lap i connect admit card ada pen download admit card combine examination for the post of cleaner and peon mekli house go hoti te de jong mekli house go hoti te kitu ki ba apply second mau one download no ya ka admit card ke jong pi te ini ada video ngada pen download di kane te examination center de government girls secondary school jo jail road shillong Katrik exam kada strik Feb arjar pesan te second mau gitu detail baro te gitu gibul apply pin sayo be jaka email la ban check na po email kumne kan wan kan sawan kumne ada pila apply kan bi kumne Mekla House under general administrative department government of Meklia there where when stick above kelai bi kumtu your number skum tangta pin yo ko venue kata kata te ban download ikan admit card pada ngan pen EP ne kumno ban download ya ka admit card thì kan cái link sabu apa description te sakan mau ban klik download admit card call letter te lek kum nong ni nang ni kan mau dan ki bom tip nak office ke de general administrative department and admit card for written dan kesami kontu tang jongka go ti fama velor kampat mi ene office name general administrative department of Meklia combine education upon post of cleaner and peon Meklia house go ti ka exam la ke exam kan destrik Februari arja arsan te bisa klik ni download pin pendap tang ka first name go jong fi mat ka date of birth te pendap uneu captcha la de pendap hang tu pin sa klik submit la long ban download te ka link sa bu description ban download te sa check hi nakini jom tip Kulish pun